I Corcaigh chuig gá an breic le réalta na míocht sa bhabhta dearnach sa grúp E. Bhí áitán na bhabhta le cheannis na bútóirí, fad is a bheith ar an bhearn eile immert sa bhabhta ceithre ceannis. An meach an lábhan nóachtar champagne reathan na mún na Sáirséalaigh, nó na rót le Fánaithe an Ghleanna céimeáil bhur a hógan de go mór snachfuil Buaicphointí ó ghabhfuil sa séideog. Bhí Brian Tyres agus Donald Grady a barciaríonn don ceann seo. Seaníonn ceann is fear amach, tá sé éifeach doch sa bhéad scuil sé treis feardach chuid hénig go bhainte ach Brasden a bhfuil an réidir níos fear an tros díreach leistigh den gúile agus táige. Lehansa ga Dean Brasden beidir gilsan is machtúach a rééis an eiclíocht atá léirú ge Cillian Murphy an pass leistigh tá hógan leis gan an bhrúir ba chóirgeach scóran sa ó cheann na parke ó Choimert. Anna Choimert an son agus Cillian Murphy léirigh sé luas an son agus thug sé ní ród an son de hógan a bhí agréisteach ach seo botún mór. Se agus tá sé nada go díonar fádige Barry O'Flynn a tháinig an seansan san an bocamach bearna maithne seo. Well sin drobhotún ceart ó Corcaigh an son agus Barry O'Flynn anna luas ag an duine sodan ói agus bula leidir agus nuair a bhí sé dul isteach duine bach rud amháin agnaigh agus de bháise san Anglacé anna cool. Seachtar mat goile idir an dá scór á fachta gan Glen. Nis mar sin tá sé fachta gan bhearistigh Horgan. An maialú go deas agus tá an cúlaí chur a gáthaige pointe bra. Nead a raibh sé túr fechúh. Ghleanna gafisteach idir siúr ón Glen. Trastan na park agus Cillian Murphy. Pointeach a ggé siú tá stitar pointeach a súd mátá agus an istá Déine agus Garras an Immert. Isteach an Sonia Rob Downey. Shanske beidir Fánaithe tascadí Dean Brasden a hostagan scóráil an Glen an ish agus an ghaist na seoltacha. Déine a capan a bheith in Garras a chléthe seo ach ní dóilim go léon orlacha chéile. Réist ábhaín éigean tuachta prahansiad an brú. An Glen na tachtanis Kennefic isteach a Lárslí beis seo Ónú O'Leary a gháil isteach Murphy dína ge chuir dábhaile tascadí Horgan báide don scoig a Patrick Horgan sa techt ón mrú lasmo. Ní ród ag an sás an son agus botún mór déint an son ag Ghleanna pepper an pass brethir an pass agus Ónú O'Leary dul tríd an son Horgan dulta san áid ceart agus nuair a fuair ní ród ní a bhach Dere amháin is teag bháis an Anglacé an son anna chúra fad. Deirtar lem gfuil luch sa bhosca agus tá duine dú beit scíalathe gníanach an luchasteach festa cosacha ach ní hééis sin in isteach seo. Barry O'Flynn, seansailir chúl agus an boutasá gan potún tá líad diantaige. Well, no a hit. Liam Collin and son, just to hit you on soft faker. Agus Barry O'Flynn, Anna Lewis again in the show. Agus run one in Agnon, Sonny a Vorstig, Agus Shinarianche, Kion Browling, Heath, and Sonny to never chance at Corcaigh. The Sáirséalaigh Gaharú Crossy, but Anna go wild, Sonny and Sonny Cillian Murphy. Colin McCarthy beidir bhí an treist an puck sair ach chuir fóraí agus tá ceann stúra Harrison Trasnáin ag Daniel Kearney. Cianan róte bhuacha sin seachún Horgan a teach trasna isteach bheith ascail i chéile Corcaigh sa bháil den sco ag Ben Graham. Rob Downey ach an rásistig bútin san ag can Ross Sullivan Towney Carl McCarthy smacht an iascanach láimháin idir gománaige Hogan se bheith cuairmach leis de cos céimena ach tá sanna methe dheis níl ná dheis Harrison Trasnáin me leis scéal. Tá seo idir trú ceann sa tarna leige Patrick Horgan rud a ghácha chéanna ige agus áras ar a siúd a stig ón slí atá sé seasamh. Ón slí go bhfuil sé seasamh beidir go sí dul chun don cúlach. Agus tá
Tá cool fachtaige Patrick Horgan. Ní féidir Harrow. Pull a Lloyd on son, my committee reacher. Just did it on cool boy on son, agus Elliot is Stockach in ish, co-score a reach. Vuici na puck in the mark, or Sarzak go higher, agus a big shitty gear on Ardon, the Craobh shin reach. Nish Marshall Shachwin O'Leary, Ishtachan son Luke Horgan, Todd Barnum Mahage, Put to trust and Saga, agus a Beshaw. Dean Brosnan, Derek Schleer, Ian of the Henny top, paid to fact to get Carcalor, agus tá sé cocaíocht le duine dá the Midori in the Sáirséalaigh an úsar. Dul in East Donway. Kenna Phil, British Tachan Saga Daniel Hogan, Rachel Brew Manson, ach tá fer a techtastach sinné Cillian Murphy, agus tá Shancer Vardige. Paid to fachte, gober richt. Seen him Svenach more catches a turn le Rob Downey. Agus fighting spots to get Horgan. Smachte Eddie Direct. O'Leary Tevlish. Paint the talk again. Vila Hanser Voidon. Colin McCarthy-ish. Huntosiger Barry O'Flynn. Put to good deal again showed. A Deerigan Corrahout son to Owen Varian of Tavarian. Chafal to Wachel, Daniel Hogan. A Tachter having a live a Clay agus and Council Stura. The Hallianta. Harrison Rastan again. Senior Mutara to come in Kush, Kennefic-ish. Axe Gwalin Conger Hunachon. Ta O'Leary Tavlish. Simon Kennefic. On Block Isle, good deal and Hossid. Gan Hoymanson against the Sáirséalaigh. Scoop amach. Agus Fachtige Shane O'Regan. Agus tá O'Regan chanan Will an Ghleanna ha agree here in Ghleanna. Don't got it in Patrick Horgan. Stechan son agus well, or have Downey me histech. Fachtige Owen and son of Oilige Graham. Well tá Rob Downey and son of Stigalor and they and the Hurling vertical suas. A master dossa near Lore, near Edigla on cooler oils. Agus tá an Buaicphointí against the Sáirséalaigh. Corrine na mó na bliana sa caite. Agus beg Johnny Crowley agus an charig brasásta an dábhainisteoir lí mar bhí tríal mhóran sa bhí gearasach lethe. Today was my first game playing senior. Yeah, it's tougher than I thought now, to be honest. Yeah. Look, physicality and the speed of the game is massive, like, and you might have that extra second when you're playing underage hurling, but not here now today. You have to be thinking on your feet the whole time. 2 goals, not too bad in your debut. Sure, look, I don't know, I'm happy with myself, but most importantly we got to win, and that's all that matters. We'd be very proud of our skill levels, and I thought we made a lot of skill errors, but look, that's to be expected. I mean, look, it's anytime you have Sars and the Glen playing championship, you're always in for a bit of an epic battle, you know. It's something we can work on. Look, we're delighted to win. Anytime you beat the Glen in championship hurling is a good day, you know.